anar malaken yam kana diala kontin baro jeme bajeling general nen yenama wood bar ki general bar mishana kor ka kobo banjeling amandan en lerode biagamal gwaseme and manduni shang kos nyam le anu ruashni en wale shang wal bangwan ka pay ngwan ron kina dangro wide jendangro bakal ban report in kontila kon kaling en banakaling gwaseme ni akan konon yam ka ken latest information ki ler tiak ti go region mi jira mi jidit gwaseme there Nuer online TV channel there just support there subscribe mi guji jaka YouTube there subscribe kami jigi report me jigi ka Facebook no ka Nuer online TV channel there Facebook page da there jogorba ko de ler titi de kan chama la shup gwas nitin gor kon ken go de ka weten kan konu niam lari loitas ko len larin ka gur gwaseme ne ko nyal de kerke bana jome bana jelin kaler ni am gwad dana betokten betok jen kwiwut ka bar an shanen won bara mo a general but kenyam a report and dan chalat alarjiya bana kula we katen chalat ka kwide a kuma kirmi yadit manyam en general me betur benyo di mat wuda me general jen wood anwa community jen shajenak ka jom chalat an general me nakaje re koren chitu ka kobo ka korni ni tin paiwe dino chakula do maybe chaje ber ana chwayo nangre wiki juba ke report me chalat gwase me awajen che jien ka Ethiopia ki ga gambella ajen gwada dan titin che we commission lo che we ka kobo town tin mangai kon diala no che te ga ber ngwane anangre wishi ni mi ko de kan ware kan ka on ka kobo che mangai kon diala kana wa chigi jien chigi we lo mission jen no chemanda ngai kono ken jen ram kel ka pushala ka ber kon ka pushala jen mishanango she we ka kobo ko bi ko nyingen werin winami ko lat ken wa kobo e dorien kano ngai kon dial malat ke kumikin miyadi jen mi che chubo re witin winami ka jen kwi kore pai to pan ka jeme ji kono ngach ka chang wal dok e chi we chi ko tingin bakalen walle gwada mo me korme to ko wajen chaje nagan winami ka chaje na kel kene body ganike kan na karwade chaga na kene body ganike tin kon jel ke kel biya kul tin ngai ko korin ci tore ka ko bo korme tedi ci korme tot korme dit sorry por mi chirna me ci kene tin kontin la jikuma kan goro be kan report chirmana ngai konan jen cha report bo channel to goal kan channel to bana rake kwidian wala duno ken yam channel man dan gor bere lengu jende kon lada mo ken generalien jakan nakam an general me by the way beneka America bana lengu yo berar be ko western world ka kwiko be winyin kan nuari just simple as that be ko be nuari be ka benak no ba raji yo ka tuktin kon ngaje ka je report me ko chala da George ko chikan anon chala ne ka dum kume media na kume tin de pinkem yadi ko jen general medit ko we ke mission ko buga Nuer be ken ka joirar ka jongle state ban man le ro gwatan ban jeli ngada jen wonene ana nyak general me be ka nyak community jen shana ka wajen first general kaka mishana ka gwakur wa senior general shana ka kore dana chito ka kobo ka konini dang bakel tin paiwe of course kana ma report kan ku kan la pai la rata mo kwaje la pai announce no chalat ka radio tamazu chalat bok mena I radio bana man cikan lat gwaz ban jelinkel ken yam ngaje jen wojen chana kor ka kobo dundo wa chanang ne re wich ka ka juba so bana jelinkel kwana we kama nana cha gor no wuda me jen general jen chale jen brigadier general chale lero ulok dola jen wa military leader mulos ke longo lo ka deja ka ta dana chala kija jen ke pan no ke sarde wa jen che liu ka wer ka jodan kan lat diyo ga jen odong jen bondan ya kama gwa kur ki ku kan tawne je kwa kuch duno ke report dan chalat gwaseme wa general lero uloko dola jen chanak ki che liu no ke liu ke sarde ka wer
walia da chenete wan ka community dian kan bar wa chela shocking along lo shiga gaj kam de kwer mdi mi general no de liu ko jam kenam kan mala non so look no bikana lat ramadan bi ramadan la relative ki ran chimane kigala do jen shi de karwa da mente kaje no gorjeno bi am to go bi anga ko bermelet ken la top ka kubo ki gan ware a reality naka Nuer ja ka gambella naka Nuer ja rewi ka South Sudan bi ngai gwa da me gwa according to general me am cha naka ke chili we bi am dan le ro da ke kwire bi ajeli ta dan sha by grab de cha je gorka je ko ban to understanding mu gwa no mission di na lengu wajen len mala wa le de lunga kwi unity ka jana wa da ku je nika 1970 wa da ku je ka kubo remember that da ku je ka kubo mbara me ka jana chala de wo content ware tega da keli utikan ka hok lo yenen hok wajin ja gwar ka kubo wa ka kore shu gwar shu continue ka pibor again great people administrative area la dor jep ki dor morle of course GPAA gen changa je dorun wan te berte gatin tikan morle te gatin me dor top kokin gen chwale great people administrative area te gatin man ni chwalke turmane gen dori na mo kendiar gen wache dul gore ye tumala kal ne ke ron kit kel ku bangwan gen badde kach ala secondary school and tu je ke 1988 wajen aken ne we ko bela ditch ke bela military no wajen cho kwera wakaron kit ke lukur bangon gen bangon chele de laran ngone la law makar ngajeje gwantila berati malet ken riek chele la law makar ka panal e law makar ke kwer ngone we mean that generating one chega persecute ke chekanak ngai kone mi sia barke gwante arun sia ne lo te ko polisim chetkana mon bi anga jino be dil naktanan gwasmo jena wache chelet ka jongle state ba ka chelet ka apna tu ko ko ga da man mi chedi don karon kit kel ku bangon jen mangone bakkel wajen issue Sudan People Liberation Movement ke Sudan People Liberation Army wachu je join mi che jonyo ka ta dan chalat ke je ka kore shude me wa shuwe ke United States shudul gorga de shoje continue ten wa de show gwarten show gwar ka Minnesota State University jen wa she degree che jek ka social and behavioral science then a core wa show master degree cho nyoko min la de ka multicultural and ethnic studies so ngai kon dan le rodo gwasme wada mo wajen cha gor ke bong ke che te cherung wan cha gor ngai kon dial kon la rodin berne chang tika against Nuer all the time mi te ke mi chilingo chika gor ke kui culture bi ngaje no ne bu kan la jor ke stor kon cha gor te ber tika tetten jen na wa te ke tuk tung wan rajeje jen ngaje tuk bar ko bar ngaje tuk arabic ngaje tuk english ngaje tuk nueri ngaje tuk murule ka ngaje tuk shuluk ci kon dial nen ma dan le rod so would we me would barka general jen sheliu ka kobo ke cha barka kobo den report an chalat chawo ci jere chawo jen so kan la da gwa ken gwa dan la tin bat cha ngaje no jen weliu kor ka kobo gwa de dan e ci ko je to kam SPLA yo ken kume SSPD wala kume kin miyadit an bara me muku yede la wujeno jen awajen che we pingudo Michel ke Johnson lui allo le de ke jen go kwala kwantin la general pin Johnson lui ka gwele post muki konber la tadien dial era mo mi tagen snuarimo la kana goro be ken join buga mat ke je teleka another mission odien kake era mo lum nueri buga dil mat ke je again ko lunya jok
weje chutin rar ko rarar chulu joka jen ku go ba kwanya la general ko ba Nuer ba kan ko chai kwana general loro bang and let's take a plan take tung wana gujen wo Nuer be kan ka and then gwadmo ko lu nyere which 2014 lu nyere which 2014 nga yen wo cha Nuer na re which ki juba 2014 ko ya Nuer na 2013 then yulu nyoka 2014 ko chi ga nyoka memet ken ka jang right now jen chukuli wente me ke 2026 ka jen ta dan jiya dan tikeke be me dan ke 2014 ko bugun wer benak but right now chikonen me to ka jen cha gole force ano cha wutin cha gole kwan le general ke 2014 wa kana kwan kwala bu kwan gwado mani Johnson lu inga gwade dan e chi chikatiai me chikan rodin mat kui Johnson lu inga ken berdial ko ngi gon ber ken tet ka kel so mi chere me to ki general mo che tikle che ba loro bang wakur ka ko bo ka log dien ki nyirien ka Nuere lat ken wa ko bo dawara chine de min pal Nuere yen ta dan tiketin nono one ka another report te ga warga mi sha gwar kin mi yadit warga mo cha gor ka gwar ga je kin mi yadit ka tin kontin te chorien lat warga gor ni jang gor ni netin konti la jang ramo gor gwad me chala Dr. Sunday de John jen che warga mo che gor kenene ko kente la citizen kan ci ga shodo no nene the Minister of Trade and Industry atong kolma nyangjuk nya kolma nyangjuk me lat gwano de na de mit ke jok kene guek ano chicken warga goro de je watch de atong kolma nyangjuk de je jochre kwara da ko aton kolma nyang yukte ga mi jeng pilot ko konin tin paiwe jen chaje te pan ka je ka radio mun ja te jo anono ka ta da na wo we ga je awajen chelaro ne gwada ti ge tin ko cha ti ka radio ka ta da na shu citizen ka je ram dan ati trade te ka de la nyin nya gan chang ni bele je ko na ni no ka Uganda no ka tidin ani na linga no ka numili te bela bana kapke ti ci den ci expert ke ci ga je kuma non ga kon ba kontem ko kon mo bana bu mu kerek mi kon makantam kan kon la tem la ji no kan ci ga contaminated ano ka wala tandi ne were guj a ci to ko jan point ba te ga me changa je no te bele je na re guj te ram kel mi ci roj wa ci kan o yen ram mo ci to ko wo en nyama kan gwan gor ko de kan so Sudanese de kan mi ka tijja ashin me shi alinga gwana juna ga no mu shi amit ka tol kene kere no no kene jo chemiche na mo mi chajo tijo ka ta dan china ro keje and then mi chati je lung ka ta dan dong wokum we je ga je no ko kwa ga bel jen ka gwan kene dial ko kene kontre kuma ka no jen chajo no ne dere gwano de yen jiwi dial de yen ka par no ko ntame tele development mi are wike so Sudan ka jen to kon ke resource ni kan kwa kon wukene te dia ligi ja tikeje me che jien gwa tikene mo cho gor war ga kan wonene it the dog back but the caravan move on a geneto de juk da gwe la rien mo karwade de juk da gwe ka de caravan de won kan ka mijel ka tel me de ka disturb chang te chere me da mijel ana te ka gwe gi juk chi attention she de latine te ka me le roda jen ta dan la de mi cha gwe cha we mean that jen roindin ka kwi citizen en go chole ke ko ngun chole ke no ke jiu ke ne ri ke ngwak na mo chawar ga kulo gor ken ka tadan china react je ne me public reaction chala do ne nyame nya kol ma nyang jugame gor jen o jen daral malej ke apology daraja gor daraja la ka gone ba malej ba jalar ka ba jien re kwara ba je dil wo ku kan kir ma yadi le jogono chega me gone ba jien ko te ga tun wani cikin nyamu ga inkeje man yam wajin te ga decision la lat ke kab ne mu dona la ka luka la ka ignore a kelm ta kab kuje jen point ba a wacin din content re kuma ka ci man ken ci ga support ne de kon let tin let kel ke kelm yadit ce lokce je to jen point ba wa ko na ba ko ga punish mi cha auto te mu lat ke ala ka ta dana shuina ka je wa bane da to ba ka mu kare la official la ka punish mi ran ci roj nya kol ma nyang juk la kwak ti churin lu la ka jako bu bere wi kan kwak to sit ketin la wen ko Uganda
non ka gunna ti gol ko ba ga be chamre wi ke so Sudan la ka jaka ku ka law no mo cha lo ke je shara chula do ne nyame der dil ben pin wi kwam chine gor ne me a report mi chalat mi de we ke ya ka ta dan sha non ke je ban nyo je kanada report en biya ta kamal